Miss ng Kasuelo, King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman, King Pampanga. Miss ng Kasuelo, King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman, King Pampanga. Miss ng Kasuelo, King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman, King Pampanga. Miss ng Kasuelo, King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Reng opinyon na ring bisita king tutuking programa, alin na la opinyon ni Miki Bandi at pamuntok ning istasyong iti. Mabiyasa tamo sanang sumuring niya masamas. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman, King Pampanga. Pampanga, Pampanga! Nakatawa pong Kasuelo, Keti, Pampanga! Aliwa po ako yat sing malago. May bigla ko po siguro, ne? Ot balayo yat sing malago yung bumungit kaya kayo, kabalen? Pero maya po ugtungan po kaya kayo. Nano pong gagawan nyo kanyan, makaswelo kung kayabay na kayo king kaurasan na ini. Bang makipagtalamita, makipag-update, makipagkwentuhan. Kabang mamangan kayo o makapainawa po, tami kami branch kayo nandin, ne? At bayaran nyo kaya po kaya katamang programa. And dakal tahan po sabihan ngeni, nung pantunan niya po yat sing malago, alayo po yat sing malago, bala mo po ata. Talagang may pagalya. King karelang kapiestan, ne? And at sing malago, ne? Jenalu, kapiestan nyo, palagi ko naman, ating mitaga na bo, dalan mo ken tutukin Domingo. I-ref mo, panayan mi, i-preserve mo, ne? Live na live daw po king Channel 36, ken pong CLTV 36, free-to-air TV channel. Makanya mo naman, king kikatamong official Facebook page at CLTV 36 official. Makanya mo naman po king kikatamong YouTube channel at CLTV 36 official mo naman. Nano pa tayo, BMI kaya kayo, ining balita may apalyari katilabot Kapampangan. Nano pa ta, ingawanong siswa ng poing kulturang Kapampangan, ing kikatamong gambulan, ampong pagmasabalan. Ngening aldo na po ning Biyernes, mumuna na pong aldo ning Disyembre. Ay, grabe po, ne? Imagine na nyo po, isipan nyo, Disyembre na hapin. December 1 na po ngeni. 30 days na mo po, 2024 na. Enero na, January na, kabilis po yung panahon, ne po. And syempre, December na ano pong pagsadyan kanyan, ne? Siyempre, ing Kapaskuhan. So, ating ko pong time. Ampo pang siyempre, ating ko pang time magsadyang arrange o ring schedule, ring tuki-tukino po kanyan. Deng miyaliwang piaglon, ning Sinukwan Festival, balo ko bukas sa mika grand opening la po king Robinson Star Mills para king Sinukwan Festival. Katugin na po nita, inaman pong Pampanga Week, marakal mo naman pong pigsadyan activities kaniti. Siyempre, yung culminating na po is king December 11, na mismo pong pamagmasusi, kaya pong aldo na po ning Kapampangan. Kaya rin na po nita, yapi na po in Giant Lantern Festival, keng December 16, 2023, kanya pong Robinson Star Mills yan. Alas 6 na po nang bigyan mag-start yung program, pero I'll ben niya naman po yan live. Keti King CLTV 36. Makiabi ako po keng kwentuhan, ngayon pong aldo nga iti, ne? Magpa-shoutout kayo po. Birthday yaman yan, ne? Binyag, kasal, basan mi na po rin, no? Kaya karemping mi nga labasan na aldo, no? Ating kumburing. Talagang i-declare, ne? Or aminan. Burin yung sabihin ninong crush you. I-comment siya po kay katamong Facebook Live. Basan tayo po yan
pangabagya. And ngayon nga doon na po ng Biyernes, nino po rin kaya katamong bidang ngayon December 1. O rin po rin kaya katamong birthday celebrants. Happy birthday kang Mark Razon from Daddy Freddy. Boss Mark, mukhang bala mo atalo pala kang mapagalking kaya kang pa mag-celebrate birthday. Makanyan man, wishing you good health, dakal pang blessings. And syempre, masaya sana yung maging birthday celebration mo. Happy birthday, Mark Razon. Kalaguna po ng kikatamong birthday celebrant. Happy birthday Ate Sean Barbara Viray, Ate Barbie, na anong atin, ngayon birthday mo. Pero alawin nyo naman po taba si Ate Barbie, ne? Atin niyang kulang king litrato, ne? Attorney Raymond Daniel Padilla Viray, ne? Ali, palagi ako naman, Ela, milupa ka rin, milupa ka rin, tangadwang kareta. Hindi ka tamong birthday celebrant, apoy Attorney Biray. Pero siyempre, Ate Barbie, adalangin ko, dakal pang blessings kaya kang pamilya, and siyempre, accomplishments, kaya kang anak, at kung sakaling magtao ka kimbale o maglibre ka, mo ko kakalinguan ko kumbiran. Happy birthday, Ate Barbie Viray. Birthday na naman pong Tita Janet. Janet na naman. Janet, yan. Miranda Pineda. And syempre, bahalo ko, dakal kabisita kanya, ne? Tita Janet, talagang may sarayang dalan king San Vicente. Istong magtao kayo, uling manyaman kong magluto ken. Rugo, tata kami kayabe ho Kenny ay Reynaldo Bravo Jr. Bisaya naman yatang makipag-birthday kaya ka. And wishing you good health mo naman, dakal-dakal pang blessings. Happy birthday Tita Janet Miranda Pineda. Happy birthday kang Albi Boom Afable. Greetings from Don Bosco Academy Batch 98. Kayong pamanay muna na po ning karelang birthday announcer. Ketiking kikatawang programang nanupata Joe Alan, birthday announcer of Don Bosco Academy Batch 98 Asuncion. Tutuking may birthday ka, Red Bravo! Happy birthday sa'yo! Greetings galing kay Kuya Adrian. Red, sana lumaki kang matalino, masunurin sa iyong magulang, pogi kamukha ko at hindi ni Ray Bravo. At syempre, may takot sa Diyos. Huwag kang mag-alala, lahat ng regalong gusto mo, ibibigay sa'yo. Dadalhin ka pa, pipili ka kung McDonald's yan sa capital town o sa Jollibee. Happy birthday, Red Bravo. Happy birthday, Jenny Bell Cruzada. Parang ikaw ang nanalo ng mutya. Talagang may na siya, may bulaklak na siya. Tineng sampagang, yaning birthday na. At atin niya naman po cake. Kayang litrato. Ita po kayang makataka, papin po kayang tao. Jenny Bell, sana maging mahulaga yung kayang celebration ng birthday mo kaya ng kayang pamilya. Ang po pang kakaluguran. Happy birthday, Jenny Bell Cruzada. Pota naman po ating kayong buring i-share kayong kikatamong question of the week. Ne? I-comment siya mo po yan kayong kikatamong Facebook page, Facebook Live. Nano yung waring kikatamong question of the week? Na. Nung maging judge kang Mutsani Kapampangan, nanong ikutang mo ka rin kandidata. Ay, nuko. Kaya pong balo ko, niyang metong aldo, kakayari na pa mo po ning Mutsani Angeles, ne? May koronahan niya po ing bayong Mutsani Angeles, ne po. So, makasakit lang naman din questions ka rin, siyempre. Game pang Mutsani Kapampangan kaya? Karelang kaya. Pero siyempre,
I-congratulate tayo po yung Bayong Mutsaning Angeles 2023. May nibatan niya po keng Barangay Kutkut, Jamaica Cruz. And talaga pong aliwayang ligligan na leg 1, Keti Kapampangan. Baluyo po talagang pigsadyan deyan. Yung pong Mutsaning Angeles, king pamanimuna na pong Mayor Pogi Lazatin, ang po'y Congressman John Lazatin. Pasibayo, congratulations kareng sinambot king Mutsa ning Angeles. At ngayon po, o na po rin balitang Keti Labuat Kapampangan. Linsa na ning lokal kapanibala na po ning City of San Fernando, Pampanga, deng Digital Cities AVP at Virtual Map. King meto nga kick-off ceremony, merapat king Capital Town, inyang November 28. Makasadya niya kanong maging Digital City ng San Fernando, agpang king City Information and Communication Technology Office. Ayon po yung report. Ing makilala ang timong meto nga Digital City ing San Fernando, Pampanga. Apen kano ini ing nasa na ning lokal nga panibalan. Kaugnay na nini, mera pati ing Stakeholders Night and launching na ning piyakamumunang CSF 360 Virtual Map and Tour at Digital Cities AVP king Capital Town na niyang Martes, November 28. Kaya din na kayo ning City Information and Communications Technology Office o CICTO, karing memalan ring miyayaliwang tourist attractions sa pong government projects ding syudad. Yeah, after this launching, meron po tayong QR code and we will make the link available, but by tomorrow we will incorporate that sa ating city website and eventually sa ating online accounts para at least maging available sa public para mas ma-appreciate nila yung virtual tour. And even the AVP, even the ICT AVP natin, for that will attract more investors to locate here in San Fernando and for them to see what to expect in the city if they decide to do business here. Agpangking ICT officer ng San Fernando ay Attorney Francis Villanueva, munang infrastructure ng karelang sa sadyabang mga nagumpek ng karelang pamalak ang maging digital city ay syudad doon pati na kanuring memalen. Siyempre, activation, onboarding ng ating private sector and ICT companies and stakeholders. So, nagkaroon din tayo ng madaming mga digital literacy programs para to educate people and for them to better appreciate current available technology. Meron din tayong ini-implement ngayon na free Wi-Fi sites, which we expect by the end of the year around 30 sites, if I'm not mistaken, across the city, schools and barangays, and yung ating Kayabe hotline, yung Kayabe series natin, Kayabe free Wi-Fi, Kayabe hotline. Midi na lamo namang galal ding miyayaliwang stakeholders ang pong partners at sasahop king lokal na kapanibalaan king karelang advokasya agawan yung Digital City in San Fernando kalupan na ng CLTV 36. Gusto lang talaga natin extend yung appreciation natin. Pasasalamat natin sa kanilang suporta, patuloy na pagsuporta at sa lahat ng tulong nila sa ating mga activities, sa mga programs, sa mga projects natin. Without them, without our stakeholders, without our partners, hindi po natin ma-achieve yung ganito kadaming accomplishments. Hindi po magiging successful ang ating campaign towards smart cityhood. At saka hindi po ito basta-basta makakamit sa ganitong period of time. Napakabilis po, napakadami po nating na-achieve in just less than 1 year. So kaya po gusto natin talagang pasalamatan sila sa kanilang patuloy na pagsuporta sa ating mga proyekto. Kaya BR Consuelo, yakoy talasuyoy JM De Jesus, ating pusong makabalen. Pilang kayang ban mo yung panayan tamo para king realization na ning plano ngayon pero maswelo tamon daramdaman na makanyang karagul, makanyang kaambisius na datangin panahon mabilang niya ing City of San Fernando kareng digital cities Keti po Pilipinas. Kaya po tutuging balita, makanano kapi naman maging tutuking panunay ni at nano na rin bala mo katutuan na ali naman pala. Apin din maging tema daling performances ng spoken word poetry at music group, A Paper Soul,
king karelang Kanam Anniversary Show. Bang ayal bending mapilang kaganapan, aining report ng Arlene Salonga. Katatuan! Iyan ang dinakay darang miyembro na ng Pampanga-based literary performance art group a Paper Soul king karelang 6th anniversary show. Mera patyay king Casa Tigre Cantina king Angeles City anyang November 18. Mikiti tuluya iting, so eto na nga? Asasabyan da rin tao pa atin lang ikwento o ichismis. O neng king karelang meging show, aliya mo dikil king tutu at ali ing karelang dinake. Meging laman na mo rin den performances deng aranasan dareng artist. Bakit dala naman den kalaraman, ang meging ng katutuan king lipunan. It was a challenge for me to write that piece. I had to revisit the pain and kumbaga king term magagamitan tamo ngeni mag-relapse ko para mo king piyesa nga ita. And syempre, itang inspiration na talaga nita is itang pain aranasan ko dati. So I'm letting go of the pain and of the person who hurt me. May gitrentang spoken word poetry artists at musicians den bakit galingan king milabas ang event. Abe na keni rang resident artist ning grupo, Kapampangan Groups kalupa darang Timawa Experience, Essay Collective, Dos Islas at ing Bandang Romaine. Atin muring many batan king ngaliwang lugar kalupa darang king Laya PH, ang pangrem pamosong spoken word artist sa Ilamaymay Cantellano, Jonel Revistual, at award-winning author ay Paulo Chausas. Metong karemenalbe ipoeta laureado Alvin Ignacio akilalaking awos sa Bertong Esponga. Agpang kaya benaneren ning poesya ing mahuhusong yan ning spoken word poetry. Dining dindam tamong piyasa darang kapatid tamo kayong Paper Soul ang poreng aliwata pang bisita. Masanting lang, pong malalam lang, atin lang bagaw. Yung mahusong yan itang sandang hugot na kayong Tagalog. Masanti lang, malaman lang, manikwata mo aral gamit tamo kayong pamibiyebe, kayong Aldoldo. Samantala, pasibayo yung maging partina ng Sinukuan Festival 2023 in Paper Soul. This coming December 2, we actually have our Siwala ng Suli sa Cityfront Mall, which is we are part of Sinukuan Festival and we're really excited to really join this at the second time, you know, para at least mas lalo pa naming mahikayat yung mga audience namin in terms of how Paper Soul really love doing work, doing arts, and at the same time helping our co-Kapampangan artists to really showcase their talents as well. Kayabe Henry Wanta, ako po yung kakayong Talasuyo, Arlen Salonga, ating pusong makabalen. Kasan din pong akit na atin tamo pong kayanakan na talaga pong interesado king poesya, English naman po yan o Kapampangan at atin pong aliwang tao na lulugod at gagambol king kikatamong amanong siswan na susuporta karening kayanakan arene. Pasibay, congratulations, luwid kayo, Paper Soul, and balo ko magluat kayo pa nung 6 years kayo ngayon miras kayo pang hanggang 6,000 years. And potang 6,000 years, mag-celebrate kong pasibayong anniversary para karagdagan pang 6 million years. Samantala, pepasag na pong City of San Fernando Mayor Vilma Balia Caluwag ring miyaliwang accomplishments na, lalo na po ning lokal kapanibalan, king city government, king milaba sa banwa para king kayanakang Fernandino. May ganap po, may rapat saying State of the Children Address inyang milabas sa Miyerkules, November 29. King Mini Convention Hall na po, Mini Convention Center na po ning Heroes Hall, City of San Fernando, Pampanga. Ayun po yung report. Pagselebran niya kay tibang saing National Children's Month balang Nobyembre banwa-banwa. Nasa na ning pamikatago na ini, adinan lang access rin kayanakan karamiyaling oportunidad, kalupa na ning quality education at healthcare. Katukinan niti, pepasyag na lang City of San Fernando Mayor Vilma Caluwag ramiyaliwang accomplishments ning lokal kapanibalan, manibat January hanggang November aparikil, karang kayanakang Fernandino. Kayabe kareni ring programa king deworming,
early child care services, scholarship, at aliwa pa. Meron pati yung State of the Children address king mini convention Heroes Hall nganing Miyerkules November 29. Pagpangkang kaluwag, may ngari ang pamananampon laing pamamiyawulaga karenganak huling ilang apanaliga na ning syudad king daratang nga panahon. Kaya ba naman kareng-karelang babalakan din pamanalakad child development centers at libraries. Bukod pa kareni, pasik na nga na naman ning city government yung pamagduang saop karenganak karas king mental health. Pepa-train tamo naman ket kare 40 CSWD tamo at may graduate na la anya pini-open tane rin itang mental health facility tamo kanyan. So ako makasave tamo mong meto nga private individual maragul ng bage. Kasi nung kasing ma-overwhelm tamo kareng numbers ala tamong asagit ang baskin meto. Anya sabi ko kareng kaya katamong CSWD kumunan la at sesen pantunan detap ating mental health issues at mostly karela kaya na kanila. Samantala, atin yung 47 active members in Local Council for the Protection of Children o LCPC na ning syudad San Fernando. Bubuuan day ni Remestra, Pengari, Commission on Human Rights, City Prosecutor's Office, Department of Education at aliwa pa. Agkatano mo rin kanong kaluwag ding SK chairpersons at members sa Makisan Metong king nasarang isulong ing kapakananda rin kaya nakang Fernandino. Dakal tamo pa programa at i-involve tala rin kaya katamong SK, involve tala talaga rin youth leaders tamo, baka nita magkaroon lang camaraderie, itang ma-focus la kareming kareng activities da aliking nanumang bage. Kasi po ta kasing ren kaya nakan a leaders, dininan mo lang obligasyon magpakitang gilas la rin. Ay kailangan kong maggawang masanting para makapag-contribute ko ka rin kalupa kung kaya nakan. Kaya Beliana Kanilaw, ako po yung kaya kayong Talasuyo, Arlen Salonga, ating pusong makabalen. Siyempre, maswelo tamo naman po, nakakiti po San Fernando. Taglos-taglos la po, remiyayaliw ang proyekto na po ning lokal na kapanibalan. And siyempre, kendartang abanwa, asahan tamo pong lalo da pa pong samasnan, lalo da pa pong gawan, ing pamagserbisyo, kareng Fernandino, kareng karelang pamangailangan, and miyayaliw ang proyektong infrastruktura, ken tutuking banwa. Congratulations po kang Mayor Vilma Kaluwag. And pabalo mi po na manibat po ngening aldo December 1 hangga pong December 1 ngening aldo nga iti. Ing digital TV broadcast po may kumpisani. Ang gaya pong December 6 iyan. So manibat pong alas 12 ngayon pong umpisa na po ning kiyakatamong programang nanupata. Digital test broadcast tamo po. Ang gaya pong 9 p.m. yan. Buri na pong sabihan, mas malino yung nakipong ILBN kay may sabing oras ay ni. Buri na pong sabihan, mas masanting yun pong akit. Ikoyang masanting. Pamagsadya po ini, king pamagumpisa na po ng kikatamong whole day digital broadcast. King December 7, 2023 manibat po alas 8 ning abak hanggang alas 9 ning big. Nanang nga doing December 7, anong December 1, 2, 3, 4, 5, 6, Huwebes po, ne? Pati nga punta na pong digital test broadcast. Oning, pota po insiping yung bale, daramdaman nyeng, mimwa, kaya panamdaman yung malungkot siya. Uling po makapanalbe CLTV 36, kutnan nyo po pota, analog TV la pa. So, nung analog TV ko po, ne, malamang po ay apapanalben ining episode tamo, in programa tamong kasalukuyan. Then mong maka-digital TV, then maka-subscribe ka rin kaya katamong cable partners, ang po pong ating digital TV box, then makayalbe king kikatamong digital broadcast.
So, kaya po maka-analog pa kaya na analog TV, then sipin yung bali, pota maka-analog dapat daramdaman nyo lang, malungkot lang, o kaya gugulisak lang, antay CLTV! Pota maka-analog la pa, sabihan nyo karela. Sanay lang ba yung TV? Itang digital TV na. Okay, nung elabisa, mag-connecta lang digital TV box or mag-subscribe la kareng kikatamong cable partners. Kabalan niya ko po mama ko kikikatampa kayo pamanalbe uling kikatampa magbalik. Dakal po bisang dakal po manayak makarandam king kwento na ning kikatamong bisita uling yamu po kasi. Yamu po. Siyempre la nang aliwa. Ing top 1 King Geologist Licensure Examination. Palagi ko yung kutang nyo. Nanying geologist. Pakibalwan tayo po yan, kaya pa magbalik na po ng kaya kayong programang Nano Pata. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga. At magbalik ka po yung kaya kayong programang Nano Pata, dikso ko lang nga sabi, top. Basan tano po rin pepadalang mensahe king katamong Facebook Live. Muna tayo po Bossing Engelbert Panday Bondok. Shoutout na po, balo ko BCA Boss Engelbert ngeni. Uling metang niya kareng gagawa kareng lanterns tamo, giant lanterns sa Kayabe king Giant Lantern Festival 2023. Boss Engelbert, mangan ka pa. Taglos mo niya po tayo pa mga wa. Malbi nga naman po Chris Alfred D. Nugget, shoutout from Mabalacat City, Pampanga. Hello, hello po kayo, Sir Chris. Charlotte Ramos, sabi na, shoutout to watching sa Digital TV. Dati maka-analog mo, uling ikwanan oring 13-month na, sinalin na yung Digital TV, Charlotte Ramos. Andrew Montalban na. Shoutout, shoutout. Oy, nina po, oy, nina po. Shoutout kang mother ko, kang Mrs. Angela Montalban. Yan yung misa na do.
mi tagon ne min tao ken nga kari Mrs. Angela Montalban manyaman ning karelang pamangan ken no ko danupan na kuha taot pamangan ning isip ko. And syempre karen pa pong bisang pa shoutout ken sendula mo po syempre nung maka-cellphone kayo agad siya kagad ding live me. And syempre nung Malbecon Digital TV, syempre ILBN nyo kami naman. At kaya pong pamakitago na inibalo yun po. As ne pong kaswelo. King kakatam pamitan-lamitan. Bakit? Iya po ing mumuna tamong guest. Ngeni king kakatamong 12 noon to 9 p.m. 7 p.m. Digital broadcast. Kaswelo na pong kaswelo. Talagang, pero nung eko maka-digital, iya po, ILBN, siyempre. Nung pansinan nyo kabalen, balang ating licensure examination, atin daw mong kabalen na may yabe ka rin top notchers. Balo yo, keraklan pin atin pin. Inya pa mo kabalan itang meg third place ng CPA examination from DABSU, yung akatalimitam tamo, at ngayon naman, EA number 2, EA number 3, at filming EA number 4. Uling niya yung top 1, King Geologist licensure examination ngayon pong banwang iti. Manok langan niya po king Barangay Santo Rosario. Adim namin bosses. King Mexico, Pampanga. May-ari po King Pampanga High School ka. Pampanga High School kaya pala. At may graduate siya naman po King UP Diliman. UP Diliman kaya naman pala. Alang-alawa po Jerome Garcia Formaran. Hello, Jerome. Kumusta ka? Dakala salamat po, Sir Jody. Maya pa ugto po kaya kayo at maya pa ugto mo po naman karing kaya katamong tagapanalbeke ning CLTV 36 po. Ayan. Jerome, kalupad rin kaya kaming bisita king nano pata. Didinan da kayong maya pa oras. Bangka nitang shout out, agrit sorem buriyong igrit. Kaya ang kakalguran, kamag-anak, followers, subscribers, Potarago, sa banda, Jerome kalagad da karugong ILBN Ken TV. Kay bate mo ko pa i-shoutout. Sana lang kalingon king kakayang pag-greetings. Go ahead, Jerome. Okay, so babatian tala po de kaya katamong mumuna ka rin pamilya ko, kang mako, kang ate ko, at ka rin kamag-anak ko king Santo Rosario, Mexico, Pampanga. Tapos babatian kaya naman itatang ko na magobra king Robinson Star Mills. Nanyalagyo. Ramil Formaran po. Tapos, babatian tala naman po rin kakaluguran ko, kaibigan, tsaka rin talaturo po mumuna king apibatan kong Santo Rosario Elementary School, king Mexico, pati mo naman king Pampanga High School, king City of San Fernando, maging king National Institute of Geological Sciences, king UP Diliman, at kareng kayabe ako naman king National Institute of Physics, pati na rin kayabe ako king University of the Philippines Geology Major Society, ring kalaboratorio ko king Resurgent Working Group at maging kareng king Earth Resources Laboratory. Babatian tayo naman po ring kaya beta mo king maging review center mo po king board exam in UP Comzenana. Thank you po. Di ba? Digso niyang may-ari yung katamang programa. Pero bala mo, atala kung dimdam aliwang pag-greetings. Alang girlfriend o nano, Jerome? Single tapa po. Single ya pa! O karing kikatam talaban albeya single ken. Single ya pa Jerome. Usap mo yung mga single ngayon eh. Balita Katnyel. Mikawan nila Rugone. Murguway si Pisipan, 11 years lang may tao. Pero ako tingko pong kilala. 14 years lang Mikawan nila pa. Pero detang kilala kong maluwat ameging ila. Amig katuluyan. Siyempre, yung kanahong kakaluguran na Eric ni Joanne Tiglaw nuko. Kalwat dang mikalugod. At siyempre, ilar ing mikatuluyan. 100 years lang may boyfriend, girlfriend. Anyang 101 years nala, payakasal nala. Kilanan tayo pang masalese, yung kiyakatamang bisita, kumusta ing kekang pangabye estudyante bayo kami college, Jerome?
Kaya mo naman, simula niyang anak ko kasi, magsimula ako mag-aral 2006. So, masalese mo naman, nung anyang panahon na ito, consistent na ako man ding honor student. Tapos, yung eskwela mi kantap, beda na ako man karing aliya luwang contest, particular na king science, tsaka math contest. Kaya ako naman king campus journalism anyang anak ko. Tapos, tuloy-tuloy ko mong mag-aral, mag-focus ko kayong pamag-aral ko hanggang king milog ko pin king Pampanga High School, hanggang yan mayari ko po king UP Diliman po. Balo nyo kasi medyo, excuse me po, medyo malapit din kasi PHS ko naman and PHS siya naman. Kay ba't may UP ya pa, ne? Kana ko naman kutang Jerome, kembang pamilya yo, alabang bala mo kompetisyon, kaya kayo, siyempre, sabi mo nandin, mamanuli kang galal, mamanuli kang medal. Alang makanyan king family? Ala naman po kasi apat kami mo po kayong pamilya. Kay Mako, itatang ko, iati ko, tsaka yako. Pero adwa kami mo po may kapatid, pero yako mo rin po kasi kaya kami nga dwaing manikwa po ka rin alulwang contest, pati ka rin pamag-aral po. Pero ala naman pong problema kaya kamita. Ayos mo po kaya kamita at ala pong competition. Lalong-lalo na po. May kakalugod na kaya mo pong ipapamilya. Yan, apat kami po kayong pamilya. Kaya ayos mo kaya kami, alam problema. Yung importante, masaya kami pong miyabe-abe. O yung kutang, siyempre, adwa kayong lalaki kayong pamilya. Nino, yung peka pogi kayong pamilya. Siyempre, yako po. and siyempre, during this time, anyang anak, ninong mag-push kaya to be an excellent student, to be an honor student? Is it kaya mismo, or deng parents mo pupush na kang, uy anak, sa masnan mo? Kasi usually, deng pengaring yan nak, hanggang nga lang honor, basta gawa mo yung gana-gana, okay tamo. Makanano, linog king kaisipan mo ita, atin bang mag-post, mag-influensya kaya ka? Ito po, Pete, po, kasing mangutang ko karin pengari ko diyang anak ko, kung makanano ko ping nagumpisa kang makanyan. Ikukwento da talaga, alida na ako man talaga, pipilit ka rin makanyan. Kung baga blamo may nibat mo talaga kako, parang itang curiosity ko talaga karing alulwang bage. Ita mo talaga parang pegumpisa na ning ega na kako. Kaya rin nga papanalben ko, rin nga kakit ko king alulwang lugar, makanyan. Blamo iting may kickstart talaga king karing babalo ko. Kaya may curious ko, maglawi akong libro, mamasa ko, tutukiw ka rin alulwang lugar. At may gumpisa na ka rin. Hindi, may curious ko mo, kareng alben mo, nano lawari deng alben mo? Kasi, payalbe ko kung nga na ako ang harapir. Mabiyasa yan naman, nalo mo rin alben mo, kabang anak yan, pag-umpisan ko na Ay, anyang anak ko po kasi, bukod ka rin cartoons na, syempre, papanalbenta mo po, ka rin TV, balang abak. Madalas mapanalbe ako pong balita, tsaka dokumentaryong gang malati ko mo po. Mahilig ko po karetang makanita. Kay kareng minsan karen science channel po, akakita mo po ring papakit da tungkol kin nature tamo, king alulwan lugar, king alulwang phenomena. Halimbawa na po yung pamanalbe ako kanta king kung nano milyari king Mount Pinatubo. Kaya po panalbentala naman po deta pati ring akakita mo king TV pag ating bagyo, makanyan. Alben ko la po. Tas sa timpa po yata panahon na ita parang usula pa po yata retang sineskwela. Anyang panahon na ita. Pero ngayon po kasi lanaw. Bawat bata may tanong, ba't ganito? Ba't ganon? Pero actually din kayo na kanyen miyaliwa ko sa labat. Mapanalbe lang yan ni kareng cellphone, YouTube, pilinan yung masalese retang payalbe nyo kareng anak. Kasi minsan po, makakuha lang matsura na karetang alben da king YouTube. Mirasta na king BM mo king UP. Question. First choice ba yung UP? O ating ka pang aliwang eskwelang pinili? Kaya po, actually masanting niya po yung kwento na talaga niya. Mamili ko pong kurso, grade 12 ko po. Kasi ako pa talaga, buong high school ko po, ako pa talaga decide ko na nung kunang kong kurso. Pero balo ko naman po na mahilig ko kang Earth Sciences yung panahon na ita. Pero anyang po muna talaga, yung plano ko po talagang kursong kunan is BS Meteorology, Atmospheric Science. Po. Yung problema kasi, king University of the Philippines offered mo po ita as masteral course. Tama ka niyan. Opo. Kaya anyang panahon na ita, mimisip po na ano kaya ang gamitang kong kurso na pwede kong gawang prerequisite king BS Meteorology. So, anyang panahon na ita, adwa ko mo po kasing luban sana na eskwela, ing Dabsu, ing bacolor po po, ing
University of the Philippines, Diliman. So, minisip kong kurso kanita. So, Kendabsu, parang kayang ko sanang kurso is Electronics and Communications Engineering. Tapos, UP Diliman, inking wakwantang first choice ko, BS Physics. Naikwa ko naman po anyang mumuna kung banwa king UP Diliman. So, makabang kwento, pero bandang talwi po, milog ko po king UP Diliman. Yun. Balo mo, share ko mo ka rin tala panalbeta mo. Makanya mo naman yung kit ng kima ko. Ne? Ikuha ko ng mingin roll king UP, swertiyan tamo naman po, may pasartaking op-cap kanita, maluwat ng panahon. Anyang kitnan ke, nung mong mag-aral ko kayong dabcat sa pakanta, eba dabso, dabcat sa pakanta, okay mo. Okay mo. Okay mo agad sinabi. May dabcat na ako sana. And, ngayon ikuha balo, palang meteorology. Ito po kasing kurso nga ito, kukunan niya para karatambisang maging weather forecaster. Ne? Yes, Dito pong ngayal benyo ketang kaya Facebook page na sumaglado. Magandang umaga. Narito na po ang ating weather update. Hinggil po. Ako po si Aksar Aurelio. Alam mo Makanta po itang, pero masteral pala. Masteral po. King UP Diliman po. Ako po sigurado, pero ding alawang university yata, kaya ni Pilipinas na mag-offer din bachelors. Pero anyang panahon na ito, parang aware ko mo talaga na UP Diliman po. Okay. Yun din po. Bakit geology ipinili mong kurso? Siguro kukutang nyo. Ngano yawarin geology, Jody? Ne, masanting po, pisabyan tayan, kayong pamagbalik na nikiyakatamong programang Nano Pata. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga.
Bis ng kaswelo king Pampanga. Magbalik po yung kayong programang Nano Pata kabang makakomersal kaya po. Ipagkwento kaya po ning katamang bisita uling mag-reminis ko ne. Anyang magaral ko kukumustan kay uling malwat namang panahon na niyang mayari ko kay eskwela mi. Kaya medyo mahakay maging sentimental. Adapin po ne. Then pong kakatamong Talapanalbe, Jim Paulo Malyari Bautista. Sabi na, pa-shoutout naman po, Lods Jerome. Yes po, Jim po. O sige, i-shoutout mo na po. Lumawi kita. Shoutout mo eh. Shoutout Jim Paulo Bautista. Kaya beke po, klase kaya po niyang kay Pampanga High School. Ngayon po magabrane ng DOST Box po. Shoutout Jim. Ana, pa-shoutout naman po, Jerome Menatics, Abacan River Chapter. Kay Bat Irene Supan, sabi na, proud kabarangay. Bali po kasi medyo malahot na may area po ngayon ni Pamo. Recently Pamo Jerome and may board exam niya ako. Malwata panahon na po yung milabas kanita. Pero yung kakatamong hanging question kang Jerome, in po kasing kurso na geology. And number 1 niya po kayong geologist licensure exam. Pota po, may misip na niya yung geology. Pota, pagawa niya pong pogi, aliya po. Nano yawari in geology, kaya ng simplest terms, naintindihan ng tricycle driver. Ayan, in geology, kaya pamanigaral niya talaga ng kiyakatamong yato. Yung Okay. parting solidong partina ng yato tamo. So panigaralan tala rin batu rin akakit tamong alwaluwang land formations like yung mga bundok, bulkan, rin kiyatam coastline, ilog, pag-aralan tala rin. Ayan, katulad na yan. Tapos pag-aralan tala rin ding alwaluwang phenomena na malilyari king kiyakatamong mundo, katulad na muning lindol, pamanyabog ng bulkan, tsaka rin pamanigaral din king history na ning mundo tamo kung makanano yaping may gumpisa simula niyang may buuing universe, solar system, hanggang king may buuing yato tamo at yung buong Pilipinas panigaralan tayong history na niyan. Opo, Tapos, ginan eh. panigaralan tayo naman pureng aluluwang resources kening kiyakatamong lugar king yato tamo. Tulad na lamo ding metallic tsaka non-metallic resources namo nagagamitan tamo king aluluwang partina ning kiyakatamo pamibiyebye tulad namo ning construction makanyan dakal pa actually pero itamo po talaga yung pinakasimpleng kaya na. Kaya panamdam ko, kabalen, bala mo, kasakit natan eh. Kasi, kaya, bala mo, advanced ang earth science. So, siyensa po panigaralan, ing earth, ing yato, ing mundo. Yes po. Panigaralan de. Ot may gikang kay, may gikang interesado ka rin. Tapos batong aman mo na retang raksa. Aliwa po itang batong susukol na rin kempideyan eh. Aliwaya po ita. Aliwaya po rock formations, makanyan. Pota kaya pong balayo, kaya kagulutan niya. Pota ting kung higit batong makausli, makanyan. Deta po rin pag-aralan da po rin Jerome kanita. Ot may gikang interesado kanina. Mumuna po kasi niyang anak ko talaga, sabi ko earth sciences na rin talaga yung kakong interest. So, lalaweng ko la, albeng ko la rin, mumuna, kanita bagyo, panalbeng ko la, ring map. Basta patukol kay mapa. Mahilig ko naman po kasi kay geography. So, lalaweng ko po reta. Tapos, panede po rin kasing kukwento, di mako, di nga po ing milyari pin, kaya pinatubo niya 1991. Wow, minuran batu, hadan eh. Apo, tang abu. Kay, may kay din po, may kalindol din po niya 1990 bayo po itang kay ngita kay Luzon. Minayon eh. Kay Baguio po mga. So, reta pong klase ng penomena nga reta parang may po kawya po yung interest ko talaga. Kung makanan niya pong panigaralan, kung makanan ng malilyari ing aluluwang proseso na magaganap para mabuo la rin mga klase. Masakit siya. Masakit siya yung kurso. Pili ko masakit siya. First, kingkay po talaga, basically, medyo masakit siya po. Pero sana po, aliya maging kaita, aliya maging hindrance po ita para ka rin bisang kasi siyempre, magsumikap ka eh. Opo. Ayan, makanyang po panigaralan mila po rin bato, kingkay, tas at chuke po ken laboratorio, kukunan mila rin chemical analysis, da rin bato po, makanyan. Kasi bala mo, let's say, ating ka mong ikit, ating ka mong penigaralan, makanano yan mo maka-epekto itang penigaralan mo ngayon keng komunidad, makanya niya. Opo, maragulya pong epekto kasi in geology po, hanggang pong tayo po masyadong daramdaman talaga keng metong kay. Maragulya pong epekto na, kalupanan po kasi, halimbawa keng FIVOX, talagang ring-ega na ganang malilyaring lindol tsaka pamanyabog ng bulkan.
importante ya po para abalo da rin tao. Kasi patse milyarita, dakal po pwedeng maapektuhan. Kaya dapat po talaga dakalabano rin tao, kin geology din po. Hopefully, yung makanining klaseng, halimbawa yung interview ko po ngayon, maging dalan niya naman po para karang alwata mong estudyante para mapukaw po yung interest da kin geology po. So, bali, anyang high school po, earth science ya po ita, blamo, medyo karang po kang tangalwan science, biology, chemistry, physics, earth science, parang masagli ya po yung earth science. Pero pag college po kasi, lalo na pag kingwami po yung geology, mas palalaman di pa po yung panigaralan tamo tungkol karang bato. Okay, sige. So, makanyan pala yung gagawan nyo. Ngeni, mayari ka, anong ka tayo, mikay na ka na, may ipasno na ka. Yes po. Ipasno na ka, mayari na ka. Pero ngeni, may kaya na ka man, may board na ka man, makananong may peg sa dyan yung board mo. Ay, yes po. Parang yung sadya ko po yung board exam talaga, parang kaya mo po. Kailangan balansi yung pamag-review tsaka pamagpainawa po. Kailangan po kasi na kada mag-review ko po, siguro mga pilang oras kay Metong Eldo, 5 hanggang 6 oras kay Metong Eldo, tuloy-tuloy tapong mag-review. Kaya ba't nanita kailangan sapat talagang painawa yung gagawan tamo para at tatandaan ng tala po ring makanyan. Importante din po naman tang manyad ka rin pong advice kareng may board exam na po. Tsaka kailangan din po ating ka namang study buddy na usan tamo or study group. Kasi kapag makanyan po pwede tamong ipapag-discuss kung ano pong pwedeng gawan. Ayan po, king kaimi po yan, review center. Importante yan naman po yung atin tamo pong makiabetan po kareng review center kasi po dakala naman po abibiyeng input din kaya katamo talaturo kayong geology po. Okay. So, may review center ka, Yes, may kapag-konsulta ka. Anyang aldo na mismo ng exam na anong pinamdaman mo no ka rin kaming exam, Jero? Kaya may exam ko po king PRC Moraita, Manila. Adwaya mo po kasi talaga yung location na ng exam. So, metong king PRC Moraita, tapos atin din po king PICC, king Pasay. So, yak mi punta ko po kitang PRC Moraita. Ayan, ken po, king lugar po yan. So, anyang daw po nga ita, siyempre, makarog po talaga mo muna. Kasi mo po balo kung anong pwedeng luntok yung board exam. Tapos, medyo, kumbaga, blamo notorious yan naman po kasi yung kursumi na di taklamo din po rin may papasar, kumbaga. Kaya medyo masakit siya po kaning board exam. Kaya siyempre, milalako po itang karog. Pero eta rin po paboran na, kumbaga, makonsume tamo po ken takot. So, kailangan din po talaga, siknan mo yung dug mo para agawa tamo mo po talaga itang papanyagot king. Okay. Sige. Question. Kaya po gusto kasing mag-board exam, kareng kikatamo nga interview na kikatamong programa, ne? Ika ba, Jerome, ating kang tikyan, kapanwalan, potang kukwa kang board exam, balo mo rin, sinabi daw siguro kaya ka rin, ating kang tikyan o etikyan at bakit? Kaya po, kaya mo talaga, para kako mo talaga, yung focus ko mo kem board exam, gawang ko mo talaga yung best ko para asagot ko po rin kutang. Ala ko po talagang baling strategy or secret or anything po talaga. Importante mo po kako mag-review ko, sasagot ko, tatry ko po yung best ko. At kapag atsuna ko po kitang kaingita, kunanangan po yung iganagan ng penigaralan ko, maging confident ko mo po kayong peg-aralan ko talaga. Para ali ko po medyo kumarog pag tatake ko na po yung exam ko ngayon. Lalong-lalo na pag mag-board exam po kasi importante na mas pag-aralan tamo po itang basics or fundamentals kayong kurso po. Po masyado kayong pamagpalalam. Although masanting din po itang you have deeper knowledge kayong kaya kang panigaralan, kayong board exam po kasi mas kakailanganan na po yung mas wide scope of knowledge kayong mismong kursong geology. Palagi ako menyulod maluto ini. Ali po. Migpatasang lapis, ikay talagang Ali ko rin po. makabilib na ka man, Jerome. Makanano mo abalo na mi pasar ka? Ita po. Anyang aldo nga ita kasi, lungal daw po yung exam, Lunes, Martes, Miyerkules, November 13 to 15 po. Penga ko na po kasi ng Professional Regulatory Board of Geology na ilabas da ne po, ilwal da ne po yung resulta na ning kaya kaming exam, itang 15 din ning dengi. So, atyo ko po kitang hotel, kaya beke po itang kakaluguran ko rin.
Siyempre, medyo maninaya kaya po ring resulta. Medyo karog-karog din po, siyempre, kasi nanumang oras pwedeng lumwal na talagang resulta. So, yung gagawin, menalbe na kaya mo pang movie para ali kami po ma-stress. Tapos pagdating na ng alas 9, man-order kami pong pamangan. So, yako kanta. Bengi na yan, bengi Bengi na na. po. Alas 9 po itanim bengi, kay men-order kami pamangan. Sakto, minawas na po itang grab, sa ning month. Ayan po. Tapos, binaba ko po. For some reason, akalimang kaya po yung cellphone ko, and for some reason, sobrang uneasy ko po kanta. Ako po balo na niyang oras na ay sakto, dinwalya po pala yung resulta na ng board exam. So, niyang kabalik ko po, kaukyat ko, dadalakit ang pamangan mi, kakatok ko pa kayong pasbol, sinabi na natang kayabi ako, top 1 ka kayong board exam, sabi na. So, imbis na mangan kami, nakemengan. may walang kang gana? Kahit po, medyo overwhelmed. overwhelmed, Sobrang ne? overwhelmed po kayong milyari. Kasi muna, ako rin po expect. Although ako po kasi kayong isip ko, buri ko mo din may pasar. So, yung gagawang po mo, talagang review para may pasar. Okay, balik kita nun din. Balik Kasi buri kayong basan tangkay. Balik Itang bayo ni. Balik me. Yan, alumayan. Tangating magna cum laude. Taksya po. Tanan din, bayo tanan din. Yan! Top 1 geologist, kempong geologist licensure examination. Kay ba't magna cum laude pang UP din naman? Baka nano ka makapag-balance kembiya. Puro pa mag-aral naman. Jero, mali naman. Ali naman po, kailangan din po kasing painawa. Minsan, kayabe mo. Dakal ka naman po kasi kakaluguran king UP kanta na pag atin namang oras, magkaya naman po, itang painawa naman po talaga, magkaya. Nanong gawin, mag-TV, mag-movie. Minsan man, yan, makanta po, kaya munta kami. Mobile Legends. Ayan, natin din po makanya. Ayan. Diyan tayo rin pong oras yung painawa talaga. Importante po kasi yan. Tamo po rin mabuburnout, tamo ka rin gagawin. Nasab do rin pengari mo, maswelo la? Maswelo la po. Yako din po kasi, kumbaga, sasabihan ko muna man yung puri kong ay gagawang ko karela. So, ilay naman po talaga mami mata sa expectations ka ako. So, kumbaga, ako rin na pressure ko na nung gawang ko, kaya gagawang ko mo talaga, kung nanong puri ko talagang gawan po. Okay. Nanong next plans mo, tinang minaus kaya ka, alabang, isipan ko kasi po minsan, ang gala mo keng P-Box ba? Or keng DNR, Environmental Management and Geosciences Bureau ring obrayo ni Darren Geologist? Yung geologist po, dakalya po kasi obra. Di po yung medyo kaya din kasi. Di takla mo po rin geologist kaya ng Pilipinas, pero dakal po parang demand para maging geologist. Kaya mo po, kaya panga geology mi, parang mahati kaya po kaya alwaluang fields at yung po kaya academe. Then po rin maging talaturo na po, kaya karing eskwela tamo, karing university, mag-focus la po kaya research. Tapos atin mo naman karing industry tamo po. So ranking industry ida ring mag-focus keng energy resources. Plan po retang remamia kuryente po kaya katamo, geothermal, coal, mismong petroleum, oil and gas. Atin la naman pong gagawan ng geologist ken. Tapos atin din po keng gobyerno, so ring MGB, DNR, keng DOST, FIVOX po, dakala naman po ring geologist tamo ken. At marakal pa po ngalwa talaga. Keng construction po, kay kareng tanong, makanyan. Kaya din po, at wala naman po rin geologist talaga. Kung baga, halos baskinok rin po, kailangan la po rin geologist. So, dapat, malilimitahan din kaya katamong kabalit. Alila po. Na po, tandaan niya kaya ini, pero dakal pong, actually, ingkinlawi ako na kaya ini. Detang, in demand. In demand siya po. In demand kasi di takla mo, so karen pong kaya katamong kabalen. Isip kayo, lewan nyo naman ni Jerome. Jerome, ngeni, nano mo, sabi mo, karen kaya katamong kabalen na mag-aral, Siyempre, miyali walang kurso rin. Bisala naman siguro magtapa, may pasaraman kayong kapa mag-board. Nano yung buri mong sabyan karen? Karen kahit tamo, estudyante tamo mag-aral pa. Basta yung kay mo, tuloy-tuloy tamo mong mag-aral, magpursigi at yung determinasyon tamo. Kailangan na tsurin yung passion tamo kung ano man yung buri tamong kuanan para maabot tang success tangay ta. Metong din kasi kareng pinakaisipan ko yung estudyante ko mo rin tang ali ko tatakot at susubukan ko rin na mag-take risk anapin. So, yako mundili ko, mintaw kan taking UP Diliman, may garal ko, mega jazz ko naman, may kasakit ko naman.
Pero atyo naman po kasi talaga ito, sakripisyo po para po talaga makapag-aral tamo. Eta po tatakot, sumubok kasi kung eta sinubok, eta po abalo talaga kung mayari tamo, ali. So, kung sakali man po sinubok tamo at may sakab tamo, kaya may takid tamo, talakad tamo po. Mas importante po kasi itang makapag-bounce back tamo, karem problemang ay harapan tamo para ken susunod po, balutan ako ng gawan tamo at akamit tayo ng success tamo. So, basta try and try mo po talaga, do your best kung nano man pong larangan, buriyo man pong gawan pagdating king kakatamong future para makasawp tamo rin po king kakatamong bansa. Alright. Jerome, dakala salamat kaya ka. Dakala Pasubay, salamat congratulations. Thank you so much po. Maswelo kung kasabi da ka, ne? And sana, imetong siguro ka rin buri yung pangmalyari, mag-champion ng Pasibayo. Ding UP Fighting Maroons, Opo. kay UAAP, ngening Team 2 na po Banwang Aini. Bali po, kabilis na po ng kikatamong oras, ne? Tsutana po kintaulindakin ng kikatamong programa. Basan tala pa mo po rin pa-shoutout kikatamo. O ini po, dita season simbulan, tegal no po rin karena ng ulam, mga tana po, paro, asado, pritong tilapia, tiltilan mangga with bagok, ampong relleno, ng apalya, ampo ang pansit, makanya nawari, lagi naman kayo, pamatakawan nyo kami. Sabi na pong Alfred Nagit, shout out, watching in digital TV. Panayin niya po siguro yung kaya katamong question of the week comments, o rin na po, basan tane. Nung maging judge kang Mutsanay Kapampangan na nung ikatang mo karayang kandidata, o rin na po rin kaya kayong pedala. Bilang meto nga Kapampangan, makanano mong ay pakit impag maragol may kihang probinsyang Tibuan, lalo na yung kihang Balen, ana pong Liza Serrano. Very deep, Ma'am Liza, pero masanting niya po para talagang akit tamong kaluguran ng Kapampangan. Babylin, nung ikay maging Mutsanay Kapampangan, naningatin ka, naalala ring aliwang contestant. Palagi ako nung akong kutnan, atin ko pong sing-sing. Next comment please. John Luis Pabalan bilang may nga kandidata ng lalawigan ng Pampanga, pakanano may apag maragul ang kiyakatamong kultura. Dakal pong salamat ka rin kaya kayong komento, tamo ika Jerome. Nanumburi mo ikutang ka rin kiyakatamong MNK candidates. Siguro kung nanong kahit talaga nano yung pinaka-purpose da kaya pa tagal king Mutsanay Kapampangan nanong ay saup tamo ka rin kaya katamong kalupang Kapampangan. Ay naman. Love or career? Itayin ko tang kukurela. Nano yung pilyan mo? Love o career? Baka naman, Katniel. Bayo tama pong mayari kampulan tayo po yung kaya katamong amanong siswan dagdagan tala rin amano kaya kayong gamitan. Yung kaya katamong Kapampangan word today is Pipumpunan. Buri na pong sabihin ng Pipumpunan, ding ancestors, Tagalog ninuno, ding kihang apo, detang apo ng apo mo, deta rin Pipumpunan. Baway tatang mo, ne, di mana. Ay ba't di mana ang tatang mo? Di mana pa, makanta. From you up, ne, Pipumpunan la po rin, kaya kang ahos ka rin, kaya katamong ancestors. Mayari na po yung metong oras sa mo pamitalamitam, ngayon pong Aldonin, Bernis, thank God it's Friday. Nano patabay niya kayong Pasibayo, King Lunis. Ako po Jody Dizon Mercado, yung kaya kayong talaso yung ating pusong makabalen. Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga.